Kasnukar Mekalea Lingba ka Drugs Reduction Elimination and Action Mission kalaajing persyang kabakra halor kajing bendo no ya kajing penenkam drugs kamtam ha pedeng samla kibadan ha kajing ma benta kasngi ha kajing pelong ya kani ka program lai i kajing wan poi jing kena samla na kijaka prepare kibadan palat ya ka handrop homod dan basku technical school kumshi benta jing kam ban khangla ya kajing ngap drugs. Motor vehicles, Tata Carpentry Electrician. Certificate you'll get from Tata. We give the training here. The training is electrician also we have high-tech girls, okay, 3 girls are there. Kulit, bateri ka. Soalnya kerja. Mak, ini batang banyak pakai lagi. Tapi kan dia shock komputer. Tapi sama sunai balik dua tak. Kata mengerti. Ada take by take, step by step. Kata hamzah sunai ka. Basic computer. Nang sabar operasi keys. Bentuk penuh komputer. ปั้นไม้กันนี่ครับตั้มชิมุสตาจะมีคนอาสมเอาปั้นไม้กันนี่บางทีได้เป็นเละอันตรายอันตรายอีกขนาดนี้น่าจะจริงหาครับแต่กันนี่ก็ไม่กันนี่ก็โปรแกรมเยอะเลยอันนั้นสิกันนี่ก็ไม่น่าจะตลาดมันได้อีกขนาดนี้ปัญหาอื่นจะแต่นั่นไงบนมาพี่อะไรเด็กอะไรผู้ดีผู้ที่เด็กสักที่เคยมีผู้ดีชั่วทำเลยแต่กันได้เป็นคุดกะละหันกันนี่พระมันเกลียดละไอ้ที่อย่าที่บอกที่ไม่เป็นไอ้ช่องที่เป็นอะไรใช่ก็เป็นชิ้นขี้ยาเนี่ยมีกันดีมันตัดสิ่งวันละมึงนี่ใส่ชิพังนี่พออยู่เซ็นเตอร์อินสวรรค์อี principal จาก ITI และอี principal อี director จาก primary school youth center ทั้งตัวอินสวรรค์ไอ presentation นี่พี่มาเป็นสุดทั่วกี่ลาที่เดินที่แบบที่ละกันชิมวัดละแต่พิมพ์ดันกับจิงนังจิงpulisลงที่เครื่องpulis itu semua jing pulis itu kadon ni kalau nanti bak surga kadon hadir ke dream mission kadon dan support itu okey alat apa kalau kemudian ndai tangba ngin penitu mentah segi ke program mentah segi ngin alam idon Pusha kani ka punya tu ibi ba kani ka peni ya ka mon maskem joka soka ban pendu pendam yang drugs kani mentasi kali ko ka you kam pi ka menyen te la kami drugs ko dia tang ka pulit ndai ka ba he ka area ka dei ka prevention kamani atai na jungi ban ngop au drugs na tang ila le ata ka dei jing job bakra te mentasi kali ka dei ka lat nanti bagi ada kena gitu. Tinggi collaborate buat ke nak yang dream mission ni collaborate kisah nanti. But kini dia identify kena apa haki kisah kita tu ki bamri school show ki bamdan kam nanjam. Ni malam ni ban ketik dia kamen sim ki bat ini ya ni technical school. Ki pun ki department sang ni ban ketik ki kamen sim ki bakin ship ni kini skills ki learn ni skills. Bagi lah ni yang haki kijat di ulajo. Ka mus ka komsan ka jithu jumi de ban yata iki ban pelai iki na ban ha ka ti jum drugs de andre hamni beta kam de tang ban dom school technical school ni partner ka ITI ba dom school center te ka shong ha ki khina ada dong interest bakin je ka ki jom skills but ka dream mission ka support ka kat ka support kepada kam khamtam itu ki longyeng long sam ki kana go wana longyeng long sam Tiga nomor kini kenapa kita banyak lamdas. Bentang kasih na nombak lang iba dio jikan ma ring idon kumah ndru pusan mu kena cenderang balik sedai. Nah la kemen pelak bagi wani itu bagi kena lempoi berhak ini itu kan ring kemen pelak dia bentang ini yang alam nilai pihak lain grup ini yang room keman mak jauh di mana mak beni ki skills berada di bawah institute. Atau kini kita tang Idon kena berwarna balat
kita kena kawan nak kena gula kita kena wan nong po nama per ngim dom ganong ajing ya sidak mesti kena sor banti mesti nong kendong bunyi kali kena ipo kamu tu kau ikat project mentang kita gele kita bagi kapan kita nong kendong mesti kita man sah macam di next program juga ni dalam kisah kita gula sepo animal husbandry farm juga kita pula hang tu mempunyai skills ya kita kuat dan learn kini kita skill mereka kuat bandri masih bandri siar dan sirisnya share ngin dalam ini sepo kita pula hang tu mempunyai kampam kita kuat dan seng lah coba baik untuk nilai ekran mereka veterinary department hang tu kita high training sampai kini certificate mereka ayah atau certificate masih kini alat LT scheme sungguh government makseng macam bisnes. Kani kasih menikah. Kita minang lesu. Film ni sebenarnya harus kan nak kaya rap kani exposure mau pentelai nak nom new drugs. Kani nanti kita macam apa? Kani kita temu kita temu macam apa kani? Makin dari layu ya kani makin layu skills nanti yang kerja kini di degree tinggal man pa iki sport nilai partner bahwa ITI bahwa dalam school ITI kan pendrung kami ki apa kibi company beper bahwa di India bagi kibi kumba ITI pada sabari ni ketika lak jeda ke khap nah mentah kena like ni shit drugs